Nzema, but my dwazo, na si dwazo a clean be de japade oba viesa. Nzema, but my yenia debut, but my yen wike. Ye kuko mo ene kakra azure elewura. Tikobo number 1 kuko bi yesio, but me yen kuko mazo. Kuko mo on my day powerful la. Sebe kuko no mo. Benia kuko mraka no mo. Na benia kuko no mo azo. Aha. Na ke ba me yen de bi. Ya bo modern ye dudu ye jake. Ye gare elkabi mo bofre bi auto kuko. Mo ole wireya na sabe otita nwere ofa okodua wo abriti manu no moti yegaza ne erikane enebobo besotenya kukodon watatore na bamiani akukwe mo ohun akeza hello bamiani mo kukwe dodo ni ala mo ohun akeza mo bediamie mo don na beteta onyununa sabe beteta kukwe ka mo muara anyunu enebele sesa yekukwe no mo wabre mo kukwe no mo elewula ezizabele sesa kukwe elewula bamiania yekukwe mrake bamiania yekukwe mrake no mo enyane kemo Ghana gas ele ya evreke ekon anze nyobie mo bala kukwe emu ele zen elewu aniza kwesi bofre no ko anoda ne ko sabe eza olulua na oleto kukwe no mo moti ye fre anamo owo senu moto na sabe ye biza edwakechi oto dede oto sabe kukwe kama oto dede oto mo ififile no ke kukwe kumbi ala ko obo a engenya kukwe modomu ana yakondala obo ala ke oto dede oto kama mo ififile mu a kekeke de bi mo manzma ba ye powerful la be bo modern ala ke betonzma na barenda nzma powerless yo papa ye kwachere ngomeka ye biza wa ashe akpakeni enu bodu ma keba frewe baje be frɛ me baby nanzo jima ye eye wakia midame no hare midame amle uke wo suni ekia na mele ni baby ni amo be gare ba azukon ke be kpon de ka ba do da ha kukwe de mo bi mo aye yin wala ebre ya ato na ke bofre ata mpoje bofre ye eleto zo han kukwe ni okay ovini be okay be station wo Benin okay Benin okay but be to kukwe wo keze ba ba ru a wo Benin be ko ba nesi wo Benin na kwache wo dwono wo biza nzima ringuni nzima politicians ke de bie mo ma ye powerful la e ma le ye kukwe ni na kakra mo kukwe mraka ni mo lewu na akize Isabella fa kukwe ba fa ko Benin la ye de ye hope bia ko e ma le boni ye ne hope bia la wo wona wa ke de bia mo ba ye se ka be fa ba ho modifier da dia mo be clean bia de la bra ko ye da e viki ba ya apreke ye to ya ya ki bia ne ye de nko mo kechi fa ye nzuro no kuma da eringbin ba fa ba ye galamse re ye nzuro de no haram da mom jikara ma pa le ya wo elibo ta no na no ana na mko ne han bobo ba ki se me to nzuro wo ye ti mo mole sachet wo ki na me ne yakọ na manya bia ma no na me ne ya ana kedwa kekere nzima gbanyere be eringbin ona be mom dan ba ha mahiri yanzu malungu na reke bobo madu na la ba ko be ma ye wo zo han de ni awo na to be seki de bia to nyare fa ma yikin ke kwa ka mara bia yanzu ma oh mda men dre zo han ijman zo han do ko bringbin ni awo ke kin ke kwa ka na na kin ke kwa ka le bara mo minya ho ka pa wo mo ba ke de mo o kan oye ati awo nzani awo han ye do ko le ke ohira me de mudia mutunu aka yi ga mo ya bom de mi nyidi onwe papa ba ka lisura nya bi mo aya konku bi ye wa ke na TV na azura MPP ma mo ba ye gbe ma mo be se yenzima alongburu mo ba ko parliament ni han ya be de are ebekura are ye bekura be ba la be ga akpon de jima bi ala be ma ye be ba be ri be sabo do ko pointing rubber no do ko envelope chi and beza bega yenzima okay neka mo ko toti no ko tema ye me yekonda tembe pima ngumcho NDC beda babukai political parties be mu ana babukai o yam fe kwa ke na neka kwa ka bo e ga power na ese case be fra bo duma bi be fra me ezan bewi if it go bakai na enzima ko yele kuni ebukai yo kemotie mdemo minyiri enwe papa aboko keka ka abo na neka kwa ka abo e gara ye da wase nyame yira ho meka mo frɛ iza ye ba na sabe okay ye de bia ma yela la ya yelo ye da wase
Yo, you made him. You might have said the cone, and never friend to the other who come with Filemuna. Wabramo Nzema Jomoro yele winko wake, never grab a near the day na winko ne. Egu winko ne etc. But about when you jockey you are for my Cabafroy. A jack pally. Ya working you cook on Mulu is our friend be out to you cook anyhow. And yeah, Jomoro and Naka Nzema. 4 years and 10 years coming. You hope to be a Emalabuni. Kakra mo alofro mo leba to kukweni akwala. Yazike Jomoro yekeze ni kakra ye bieri ehia bi yoko. Aki kukwa mo be ne le kola. Onwunji ake be fa ba kubuko ko dua no ye boa be beza ba ye Nzema na han ba do kukwe bi yoko. Okay. Ye eweri ye ni ala kakra ye wonu wana. Ye kakra no kumo oye ne yikama nwa koti mo ngbanyi ma ma vabasa eva totosure se ezukwa mo ye ka ba fa ye de biela ba mfenye ani bo va ezukwa ka mo nwa koti ba be wura ba kodokunu kakakra ekemo ye wala eni ngakura bi ewura ye onam ke ejimejima mo kakura ni oba ho school ni yenyan ya va ya yela eni ngbanyi ma ma va nwa wa mva bribe wa mva onwura obo a enya ejima enye muti ye serebe kakra mo nana awura kaku aka egala ye serebe ke baba nya na bazezie de bi a pepepe ba va ma ama ngozo aga ye mari enu ye mse Wangechi wanva kukwemo mrake ni rewura ho. Kuko mo mrake ni rewura say ma mo ha ma va nwreke oye ni Okay. eva azre ni Na tike ye ba lala no soro be fa drones be kuru kukwani aso. Oba ke sebe kukwani o ke azre la ke ba da azre. kakra sebe kukwani a anu keke yimoti amva ma ha ke kakra ye hia ni edi ebi a ma ye be ya awo nuhana kakra mo ble kuru kukwe oye ga mo baba ga ba pe wo ya ni ke ya ni oye petro evenu ha yimoti ye mo ozukwaze aso deba mo ani be kan ke wo ya de bi eze evenu ha betu ozukwa ni ase betu ebum be fra mo amade bi a mo ekura efu ozukwa ya la wavo aye nene bese siseke evure nsu anevure nsu ne nia wozukwa zo ani bebadu ama bu ngoduwa Motor parake Nzema lazire ngbereka na sabe kukomole fifizela yengbanyima angura enye debie enoru akukwembi eko na bofrele be ya do ya via ho orpano. Ono kwale momuna onam ke kaka yengbanyima mo bomu akoti be ohuru ezukwa imoti se betoni ba maro from na be di na be wu na ba kwa ne yeda mo ye wa mozina ya fe Nyamni jira ho. Kesi ezeke be fro. Be from e kwale Yeda wase. Nyamni jira ho.